hidup dini digumine kedasaren mana besuci sing dadi mulut-mulut sing dadi mogbog-mogbog yen sing ngalah ngideh tempo malu ngorang terus terang hidup mula sing idang memprediksi jani sabat minsap bisa liang ruwa bineda gedonat ngorang jalelan melah asuba pasti makin pal makane hidup sesuai kemampuan ngelapi pesados kang wang mau belanja ji sados pangsing kanti nyile pangsing kanti mudang yen ngalah udang pasti harus nguliang yen sing idang nguliang sinah mati mabekal udang. Hidup dini digumine kedasaren mana besuci sing dadi mulut-mulut sing dadi mogbog-mogbog yen sing ngalah ngideh tempo malu ngorang terus terang hidup mula sing idang memprediksi jani sabat minsap bisa liang ruwa bineda gedonat ngorang jalelan melah asuba pasti makin pal makane hidup sesuai kemampuan ngelapi pesados kang wang mau